it's a ship of dreams. Face the one that's ambitious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Kali ini kita akan memainkan permainan tradisional adat Sunda. Pertama, kita akan memainkan permainan tradisional yang bernama Cinciripit. Yang kedua, kita akan bermain endog-endogan. Pertama, endog-endogan pepesiji geprek, endog-endogan pepesiji geprek, endog-endogan pepesiji geprek. Kita akan bermain caca burange. Kamu dan gitu Pak. Senyum. Terlapar kepala aja. Aduh apa?
Don't stop 生きるための本能突き動かす衝動立ち残れば本能